Halo, ketemu lagi sama gue, Double C Mukbang. Hari ini gue mau nyobain ayam gulai McDonald yang viral banget nih guys. Enak apa enggak rasanya? Kikil, jengkol balado. Yuk langsung aja liatin gue makan. Cus. Cobain ayam gulai McDonaldnya dulu ya guys. Hmm.
Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.